Pakatatak naging independent film industry ni Laguning Kapampangan filmmaker Brian Carlo Amparado. May kilala na rin kayang pelikula karing miyayaliwang film festivals kalupan na namuning Sine Kabalen, Sine Kabataan, Precious Pelikula Filmmaking Contest, Cinema Rehiyon, Cinemalaya Gawad Alternatibo, 50 Film Festival at laliwa pa. Mapilan ka rin kayang obra ring short films at Tuknang Murin, Pipoy Malibi, Kabatingan at King Sepu ning Pabelo. Kin 20th edition na ning Cinemalayang Ngening Banwa, metong na namang obra ang petindayag ng Amparado at dati tamuring meging producer kaniking CLTV 36. Finally sa pelikula ng Gulay Lang Manong, apagbidahan na ning Metro Manila Film Festival Best Actor Cedric Juan, ang po'y multi-nominated and awarded actor ay Perry Dizon, kaya Berry BJ Tolitz Forbes, Ranzel, Dong Abay ang pailuy Manansala. Tungkol yung istorya na ning Gulay Lang Manong king pamagligtas sa ning meto nga apo, king kaya nga po, king meto nga marijuana cartel kabang sa kasawping meto nga pulis. Nasa na kanuning dramedy film apututan ning misconception na po stigma king medical cannabis sa marijuana king bangsa. Megumpisa ning ayal bening pelikula king miyayaliwang senihan at malyari ko pang tagal kabalen, mupin kanyang Metro Manila pa kalabasin ni. Showing yung king Greenbelt king August 8, 8:30 p.m. at August 10, 11 p.m. Malyari-yarin Ayal Banking Ayala Malls, Manila Baking August 7, 5:30 p.m. at August 10 to 20 p.m. King Market naman, potang 8:30 p.m. ning Bengingening Martes at King August 10, 5 p.m. August 8, 8:30 p.m. palagay naman ini King UP Town Center, makanya mo naman King August 10, 11 a.m. Ngayon August 6, 8:30, showing yari ning Gulay Lang Manong King Trinoma, pasibayo yung milagay ni karing King August 10, 5 p.m. Yako pigya ko yung talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.